Siqale ke msombuluko masivula lento kuseni. Sasoma sidlala babutana abantu yini igugu gege. Sabuya Tuesday salandzela sagijima nayo namhla abantu ngase bavisa ukuthi sikhuluma ngani. Sithukisa abaculi bala ekhaya eMpumalanga ngoba bangadlalwa ngithi sikumele badlalwe ngubani. Namhla ke sikhuluma na Nasty B njengoba sidlala ingoma yakhe lensha shaya gugu gege. Sanibona nemaja. Engozi bavulele ama mic. Nikahle gents? Hey siyaphila njani na? Ngikrani kakhulu man. Siyaphila. Kafishane nje ngibani Nasty B wenda umculo lo njani njengoba namhla nje kugijima ingoma yakhe emsakatweni. Nasty B waselikazi kaNyamazane wenda i-hip hop ne-dance music. Yeah. Uqale nini kwenda umculo? Qale kwenda umculo 2018. Okay. Ngiyabona ukuthi awuhamba wedwa uhamba na i-producer yakho noma umsebenzana no2. Okay, sanibonani ngilomuhle lona igama lakhe labanye bamathi ngabonga netswele mina ngichamke ipinari Nasty B ngibheki waselikazi usedeni isebenta sonke lengoma njengoba kunamfundisi wodumo khona lapha esimfundisi wodumo ukhona kungimi loyo sedeni siphindze futhi on management ngimi loyo sibilisana nabani naSanto nangilacele nje i producer yes. Okay, so ngibuyela ku Nasty B ngiyabuya ku. Thank you. Nasty B kuthi mathi kube nginyalo uhamba njani umsebenzi wakho wecula? Uyancenga uyapush kakhulu futhi ngenxa ukuthi imanager yami neproducer yami bahlala banami ngaso sonke isikhathi. Yeah. Uyabhalela ingoma noma bayakubhalela? Letinye bangibhalela ikhona le one ngibhaleni. Ikhuluma ngani le ngoma le ngoba angifuni ukuthi ngifuna ukukhuluma wena. Thina siyacabangela asina siqiniseko. Nawuthi ushaya igugu gege ukhuluma ngani? Igugu gege it's a move, like it's a dance. Hayi ukuthi bathi yena babethu uyaguduka endleleni uga ugege. Ya kumbe kuchoshwa la ukuthi sukwela solo babamba tikhundla bagugela lapha bake kugugeke. Ya sikekisa konke nje lokutheni lokuthi kufanele ukuthi into le blocker impilo yakho sayigegisa nethi levala impilo yakho yonke iyageka agege sesikhathi sempumelelo sesiyajayivela lento sichala style ngiso legugugeke leyo. Shab njengoba sicale kudlala le ngoma ngemsombuluko kuthi made kufika ilanga lanamuhla ingabe ihamba njani ithini bantu bayiva kuya trenda yevakala emsakathweni bathini bani? Bajabula kakhulu bantu because labaningi sebanginotice sebayati nokuthi ngibani Nasty B. Yeah. Libuya igama la Nasty B vele. Okay, ligama la Nasty B sisena sihlangana naye Bheki from waselikazi. Yeah. Then mina as management ngoba ngiyigaba lami ngimbongani. Yeah. So then Santo yedwana iproducer ngisanto sathi hayi man kahle lento seyinesti sengiNasty B le ngokuhlangane boBheki kakhulu ngibongane and Bheki. So bahamba kwabanjalo sothi sidle Santo uyawasala yedwana phasi. Ngevakala. So ubhizi ngani manje? Nyalo solo siyapusha music siyabhala Yeah. siyena nema content kwanyalo sa busy nge TikTok sifuna kwena ama content. Yeah. To khona kupusha le art yale gugugeke. Yeah. And right. Mina sifiso sami gents ngoba ngiyathi ngibona 792. Okay. Ngilo ukuthi uma nirelease ingoma niva ukuthi imnanzi. Le ngoma ingapheleli la kuligwala kuphela. Yes. iSABC na over 18 ema radio stations nasengibala neMartin nabo TV nanani. Yes. Ayihambe le ngoma yekutonke lama platforms njengale ngoma le imnanzi enihlabela ngeSwati futhi eniya trenda iKG imnanzi le ngoma kude leshoda ngake kwathika onke lama elements ayigijimeni le ngoma majani ifake intonke ledinzawo. Sibonga kakhulu futhi ukuthi nisinike opportunity ngaphandle ukuthi kumbe siyatana kumbe njani sibonga nethi ukuthi imculo waseMpumalanga niyohambisa phambili ngiko lesikubonga kakhulu lokho ukuthi weligwala then ku submission submit kude indzawo lesingaka submit khona then into lesiyibonga futhi ne feedback cishe mose ngo community radio station sinde njani sambile ku shani follow up gents mo submitile thumela email to follow up ubute ukuthi ingoma ihambe njani. Yes. Bantwana njani bafuna ukunibooka gents? Usabani wena sena Nasty B ku Facebook na ku onke ama social platforms. Yeah, inombolo. Okay, khona lapha usabani Facebook leyo kune number yakhona lapha 079 455 8718 iphinze 079 455 8718 then uphinze futhi na ku Nasty B kunelipage lakhe lelithi Nasty B khona kuphi ku Facebook then uyakhona kuphinze uthole yona le number le ngibita khona lapha.
bekumnanzi khara nani bafana abadala ingoma yeni imnanzi abeningayiva kokugcina kuleli video lemsakathe likwala kwala FM sitayigijimisa ke phasami sicela lokuthi sicela ukuthi ngapheli la namhla qhubekani nihambise kule misakato sina kusinaniphinze nibuya nibuye la senilethe ama award sinifisela konke lokuhle gents siyabonga langa libe lihle never sibonga kakhulu thank you bafowethu usabani Hey, Tara.